Tibesugwa yaraganisa kongera amano mu kibina cha NRM entunguka yabona no kutuma ukora program za government. Kibina kitu cha movement nyenangu abantu bitwa kanungu habwa movement yitu egume inamani nangwa n'ubundi yanetegatega ikiremo amani menji aho kanisa kutera akaruru aka movement kugira munonga kanya Fraga Beara nimba ningambirira movement yitu president witu na Fraga Beara zibona mwena abatezi bakaruru nimbashaba kugira munonga ba movement kugira ngo mutereza karuru abashagiki ba Justice aba bamushendekerize bashemererwa munonga ngwabwo kuba umuntu wabo yayihanditsaje hatarece murabanisemu. Reverend Justice Tibesugwa nanyijire kumushageka ahantebe ya katano kandi nka chairman witu wa NRM kwa Fraga ukugira ngo musupporting kandi muze nyuma tuze kurunda karuru mpaka shitamero mu ntebe. Ahanyuma byamukama Francis so yesimbera hatine kibine cyaro kugwamu nawe yahereza impapuraze kandi yahamibwa kwetabo mu karuru nuko kamwe ni ja ticket ya independent kandi nyina kabonero keshaha kandi ndaze okutambura mu district age ndi kushoborera abantu manifesto yanje yintebekanise secretary wa social services habwa Kanungu district kandi Kanyanto mu town council niyo yanyohereza kuba kansara habwa mu district age emyaka ena n'emyezi 5 hitwa maramo kansomu mbere rigetegereza imikorere yo mushabarita byabo kama Francis Kapesha abantu bona abanyakanungu nicyo kubasha banogera ngo ubwire gusa kwikobwa campaign tubagambire program zitwonkanye natebwe zitabo cyanje ibikorwa ibidukora Kanungu tibyanje ko muntu tumwesije Didas Tabaro omugandi makuru chairman wentebe ya katano abwambara district katwesije Didas Tabaro erizoba yayihandikiso kugaruka kwesimbaho ahantebe ya katano abwambara district Didas Tabaro yija nkotine Kigombe ninga chete independent erizoba hambugaza district yambaro mu Rwizwera Kashari kandogu yija nakabonero kesha. Nyewe ninye deputy coordinator wa PRU Patriotic League of Uganda. So okuba independent sikumanyisa ngunimba nargo mu NRM kwiya ontu hakanisa obururu abakutabatezi isobururu bwa NRM kandi nyo wanje shikaba kiri kubi munonga ahubwo kuba washanga chairman wa NRM nazarwa no wanje na Fraga Beara ndi no wishento no wanye naremi no wanye nenko bona nowe mbateza karura ati nyonkaniza kurabaye naho nembabazi Didas Tabaro nagira ngo byarujuro mu karuru ka NRM tarikirizine nabyo mbasima abanyambara aba basize kwemereraho mukemerera naje abasize kwange sente izibabire mbabagura ku rugo murayini kuzo murayine zini mwene bitarhora abe nakureba akasente kubara akareti iyo kacegeti abanda bayihanditsa kwesimba harimo n'abakansara ba district zibebinguza kutandikiraho kubarwanirira esente kuzibenzija president yasinke sente for example ngo mu bitongore bya bibina bya parish model nka ushanga emyeto % yabo batakujisya kwihaye sentezo ahubwo kubara mobilization no kumanya ngo bineyo % jejo yo kwihaye sente zabo zitandikirijo ebiro bishatu district level na category zone nizakwa orwa katano ebiro bitano nzawati orwa katano then orwa mande kuzorwa kashatu abona bine municipalities na cities okwehanditso kwesimba ntebe ya katano kwa henderera izoba kandi abantu babiri bonka Didas Tabaro wijanka independent natongirwe hygiene koragire oyine bendero bwa hati nibo bahambwe kwesimba ntebeji abwambara district ndi Evans Taremwa na Hweza Wilfred.